Lamka Talk entertaining ting na begun cibay. Tuni program dinga hile kumlui akipana Khovel pumpi na ana buaipih COVID-19 kichikha. Tuina adal thei na di damdoi vaccine bang ilam ka mun ngei bang leng puak tung hitale mi bang za hiam te ka pa omta wa hei chi thu te bang le iza thanwa moi ma maya hei toh kisai tuni na he ka kyanga tu Dr Vumchinpau Tonsing district ka CMO ahia saulo ama houlimpihna chia tuni kuno itang non piak thei jagina Lamka Talk in na tong kipa thu kon gen wa papao pawai ama sa peni na hiai COVID-19 vaccination to kisai na paipi som dano mo district pumpi abang chibanga paipi som jel na hewa chi nang gen thei diam hone Lamka Talk ina jibang tilpoi mo tang mai COVID-19 vaccination to kisai houlimpihna nong nei jago na kipa wai ka sa Government of Manipur ina Ministry of Health and Family Affairs Government of India inon paipi dan leng ai maya uchina a first phase a healthcare worker te kha kirestara wana second a kha frontline worker hongdinga wana athum na kha above 50 years citizens mo uchina akila tawdinga tuna healthcare worker te kha aki vaccinate lela while at this hospital session site chawa aki phota vaccine kha tom je kina pai tan lo je kina mo adang te prefer health institution saikot sagang singat behiang henglep chi khong cold chain point sagi mun sagi amo this hospital tedina hi aki soma hoida nei to ki pai pidan ele tun chu medical this hospital chawa ki pot healthcare worker te adimo achile to healthcare worker te kha bangchi khun khong chang tan na zo zo di wale Tuni Saturday Tuni tan session pai dingin wa kha 318 ya this hospital no ki register khamo wa kha COVID portal ki chin portal on peon wa portal ki enter teng kha amino beneficiary mai no te kha ki enterin ama message WhatsApp message ai ke de SMS message ki kap load dingin kha tunia vaccinate din hei che ki hidin hong pai te ka phi mai voluntary ja kha ko ma ki force thai lo mo au te ki ka po lo te ka lo hi mai na na pai hiai kha side effect khong om thei din na king tai a side effect om lo thei top dia study about lo hi to AstraZeneca company le Serum Institute of India Limited Pune mo wa tigel combine kha pangkhoma Serum Institute of India bangbel Khovel pumpi vaccine ball tampen ayamo ojena mon waya oja kha human trial le bol de tan no bolun oja kha safe thei top angai le government of India approve abol hai ja safe angai mi pi la kala bang chik khun vel khong ina non pan thei di wale mi pi lam pen kha ki gen the nai ke government of India policy plan policy mo to chu to ka gen teng category teng ai phota wai te ki zo ram chang kha mi pi la khom tung din khain ta he kha mi pi lak bang hong tung bang hitale mo e banga hei ten kap thei chi to mom lem naw pang bang te hina dia naw pang piang tung khong kap thei pa diam kap the lo di to vaccine pen kha above 18 years kumsom le get tung lama dinga bol a hiam mo aja kha naw pang kap leng hoi lo di chi thui lo chin study om nai lo naw pang te de ka study ki bol lo mem phot in chin ki bol kha adult adimo above 18 years ade ki bol ai kumsom le get tung lam achile hei to kisaya bangan na te hina dia zun hum nei te bang mo ai ke le kan sari chi ti hong atuam na tuam nei ti hei ten kap lo de hi chi om tuam ya kap lo di bang za hem ma wai te chu to covid na nei khosik hurut lel mo active fever om te kha kap lo phot ding aya wai chana pregnant woman lactating woman mo wai chana immune low lo ter te kha HIV yam ai ke de immune low mangat thai SLE khong ai ke le immunocompromised de to steroid khong an ne le chi khong mo ai ke le drug allergy na sa ta kan nei khong te kha u chi bang history om le mo hoi te kha kap lo phadi chi dan choi a to non gen a covid ve le la kho sik khong an nei lo bang
om mai chamo wai tin kap liu adam thei dem banga chi dia wai te a kha chu immunity kha booster mai din agin ta khwaya mo how to active fever ke da chu kap thei thodin ke tu le lina mi bangza bang ai na kap khe so ta di wale tu le la kha to driso hospital portal la ki enter kha za thum le som khat le gi ta ya wai la ka kha mi som guk le som se le li ki kap tu ni ta na mo i district pumpi kha nang mu da ni na mi pi lak bang ki kap to e tuna vaccine bang vaccination ball di bang hile mo e hun bang tan khong lut zo din naging ta le respond to kha je kai na kha glitches ki chin internet connectivity hoi ke re kha mi kha ta ki kap di chang kha covid portal la enter bolin wa kha bolin ho ja kha process of min chin hi cha valu zo lang mo kap the covid portal khatin na enter di mo ho ki chang ama other card hiai ke le evidence tom mo document kha lak ding in okay achi le kha vaccine bol thei vaccination bol thei tamjin wain kha process u sawin mo hoi ja ni khata kha za khat kan session khata kap phal lo hiya hoi ja kina tule lai taka healthcare worker ho ya prefer injection teng ki gom beka le frontline worker te ki gom kha sang thum za thum som ko le ko ki register ta in ai wai teng on ki kap khin le wa ki chami pi rang ki mangka de cha khang ki kap de cha kha hun chu lu jek lai mai the hei ve mo covid 19 ana ve sai chi hiam positive kha khin hilile dam so anon te bangina ka pa poi mo kap the wa te kap the lon mo hei khat na again e side effect omlo thei top de hon bol khia ko ina muan ho id na chemo tuna kum som le giat mi khen khat e hei kha hong ki kap u ding ka ging ta kum bi khi hi na mo kum som le e giat ching dek som le sagi lapiel ta chi te khong bang hongom din ka ging ta hei te kha banga ai kum som le giat ai chet ke de chu kap din ka ging ta ke a ja kha government guideline ne mo government of India ina guideline ha som le giat an le tum nam a chi ja kha som le giat ching chet lo te chu kap phalin ka ging ta tuna hei bang ikap zo changa to i but i marks te hom ngai non lo dia oi khamo to ki gen dan ta ka chu first dose second dose amin first dose upon second dose ki kap di kha at least 28 days in ki kal gam la dan kha 4 weeks be ka hi di sin the longer the better ki kap pen kha second dose ka ki ka phak le hoi zo ki chilai na hileng 4 weeks apart kha kap ding che ja kha second dose ki kap khit chang kha immunity full immunity develop panding first dose kha immunity bangdan ki develop chi khaleng evidence om chal lo in hileng second dose a kap ngai khit chang kha 90% to covishield bang mo 90% protection om dana angai we cha kumsom legiat noilam te bang le e positive thei gi hi na wa mo banga ai hi kha kumsom legiat tunglam teng ki kap siang ta hil kumsom legiat noilam te bang hon ve thei tho hi na mo bang chi banga pan la ka hoi dia wa kha stadium bol to zel do mo na pang te di khong ba le kha stadium bol to zel di num to kha chu ki kap the lo chi pong chet lo in dena ka gen ma bang kha study evidence ha na sat nai lo ja ka study bol nai lo ja ko kha kam nai lo phodi ki chi le lin mo ola kha on bol to del den khang ta pharmacy khonga hei vaccine khamu thei din hongom thei diam pharmacy kha chu bol kem te ja kha cold chain hoi ta ka maintain ngain 2 to 8 degree centigrade hoi ta cold chain system pa hoi manufacturer apana state hong road state apana district hong road mo ho cha cold chain system hoi ta maintain ja kha mok jok thei lo di pharmacy chu ki mu thei lo di chi nai bai mo ei tulila i district a hei covid testing to kisai na pai pi da nu le mo to he covid care center honga positive bangza hongom ni hele covid care center kha tule lin kha guk oma ho chalo ya post operative kha khatoma ho chi chawe home isolation kha chu som thum le kwa lak velom ki go ma banga chi tu laina ai
a khang tho hiai ke le bang a che namu kiam lam man tak chu hi man testing kha hiai private hospital khong recognize te ma khong dis hospital khong la hiai public ground khong la test ki bol in a positive kha cha tam non lo ni kha ta li khong mang khan ve ki mo zel ma ti da nei ai school admission bang le hong ki hong pan non ta hi na ai tu nong jek che school bang le ong kai to ta diu mo wa hi na banga nang hi hiai to kisai suggestion ni chi hiam hi cha hoi dia hi mo na chi om tin gen thei dem naw pang tia tu lai ta government of Manipur hi na government of India na phal kha chu class 9 and 10 chawa hi mo phatana hoi te kha kai phot dingwa social distancing observing all SOP ina kai phot diwa hu chilo anwai lam te kha chu ki gen lo nai lo win social distancing oi ta maintain a mask khong toi na la chu ola chu ong ki jom to din kheng ta thowa tempo kha ho chang niam zel le mo tu le lai ta ha chu cha crowding lo kha chu ki phalo nai lo cheve school khong china hong ki hong thak di bang inom tale I no et kai na khong no na wa siam tho duam wai khan request dung zu yo kha test kit akimu availability dung zu ma ha chu test ki bol zel chu hi school ya za na pang alu dikanei hin class 9 10 exam ding chi khong mo game di chi khong wa te hang nang pai dung zu test kit akimu za to mo eta kha test thei tho tu ni tani na COVID positive mo I district pumpia moi bana ai COVID jaga si na ai chi te bang za khong bang a phazau de le tu ta na COVID related date kha som li le di aya som district mo hoi ban chu pathen ra khang non kia pa wai pen ma chi di pang sia ka hi kha hong kiam zo hi na thei nang mu da ni na mi pi lam ina zui de ki gen ti zui sia ka diam yes mi pi lambang leng kha cooperation na sa tak na piawa mo mask hi na social distancing itale wana hand sanitization hi na hand washing itale mo spitting public spitting chi khong ba le om kholo de in behavior COVID appropriate behavior kha mi pi lamba leng zui thei tan na ki zui tan ka theya khola kai pon leng ga ria tuang ma sab lo dom lom lo mo ho chi banga kha nak ta ga yob jab je ko khong kiam hin king ta houlimpihna no ma tom na pending ina hey COVID vaccination to kisai mi pi thei dia poimo na sak om lai bang te mo non gen thei diam COVID vaccination to kisai kha tu ni na lamka talk in an gen pyo ki pawa ka sa vaccine ki chi kha chini ina ni apai tadia tu na khat kha Covishield aya wana ong pai non di pen kha Covaxin aya Covishield pen kha recombinant vaccine hi zia kina wai pen kha DNA apana bol aya chimpanzee apana wana Covaxin pen kha to coronavirus ma kha wai pen inactivation na sem thelo dinga killed athau wai te kha multiply nu cha kha Covaxin ki bol hiya wai pen le hong pai non din king ta tunung chana trial kha third test trial kha pai lela Covaxin pen Covishield le emergency use adina government na phal chawa wai jakina public adi khatwa pai nai lo he jakina public da ka thenai kia healthcare worker khong wana frontline worker chicha asa aganwadi worker police khong te kha frontline worker wa te khan jom ding wa chana vulnerable population above 50 years wana diabetes I care hypertension te wa te khawna address de diwa uchina aban banong pai to de jakina he kha government of India na hoi taka DNA apan extra hitaleleng mi nga de save a hi chi hoi taka approve ja ko khan mi pi a de kap the de an bol hoi jakina doubt nei lo na kap cha leng chi kon ngin nai ki pa wai ma mai hunoi tang nan pek jakina to Dr Vumchinpau Tonsing CMO Ccpur District ina ahon gen ithea he vaccine kha ei mimal ngai to na khonga law hoi de hi chi te kha om het ke chang takin ahon gen na side effect om lo thei top ding ami siam te na study hit nungwa hon jat patoi manina mi pi lak banga ahong tun chang aleng pangma he lung hi mo na ngom lo ikap le ema damna di hi chi tion gen jagen ki pa hoya he tengin tu ni ai houlimpihna hun sak dinga
ngai na hon et sakte ting ting kenga kipa thu athagina kon gen hi ting hun sakdi kipa ke Okay.